عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. أمبي على تنو أمبا دمنيني أمبا يفدلي أمبا نينا لابدا كان كيشي كباني ركم تورما نانكا باراجو نيالاي جومي كاندا ودي كاندا باغاي نيالاي جومي فيدي كاندا باغاتي سرولا. ambe sere ya mashi ke minne batoci ya da makaka ne ala kelen beute je nyogonte alala ambe sere ya muhammad wala ka don wala ka ci den do kisini nyama baka no temina ka boy silamu kado alayya ko ka qur'ana bayin kono ay mu'minu wede Abdullah ibn Mas'ud ko ni ala min qur'ana kono na ko ya ayyuhalladhina amanu war'a asamuaka akunti katilo majode ala bena ko bato fo
ka mu'minu nyamara naye ubi ala bena fodo fo ka mu'minu bali ala ye mu'minu wala ko mu'minu ne ala ye sunke au ka farda ko min ne ala ye sunke farda ye mugo ka cogo mi mugo munun temena awne sunkunye munye naye sunke adola abeke sababu ye abesra ala ye hadisan nana ka bo ciden bolo Abdullah ibn Umar ka hadisa ako ciden ko islamiya adilala jose nduru de kan islamiya dilala jose nduru de kan folo ka sereya ke poppato fensite min ka bato ciyani ala kirendewte ani cide kayira Muhammadu ala ka ciden do kisini ne mabaka ani ka salli jokkanati a togola ani ka jakabo ani ka ala ka so kere ya kata hiju ke na sebiye ani ka tungarosu silamiya dirala min jose duru de ka bi andona silamiya ka jose do kono min ye sungalosu ne fakana an-nasu fiha aqsaman asarata ni su min kule ni nye mogo tilalen do kata ni su in kono mogo tilalen do kata tila yoro mata al-qism al-awwal al-muslim al-baligh al-aqil al-muqim al-qadir al-salim min al-mawani wa yajibu alayhi صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة وإجماع على ذلك مغفرفلو سنغلو سوني كباريالا سلاما بالغ دو حكيما دو أشغلين دو أتتاما شركا أبسي سنة وأكسلين دو فانا كابو بالي لفهم منونا قومون بهذا مدين بالي كابو سنة نمو سنغو سنغلو سوني واجبرانينكا أكا وقتلا Qur'ana ya wajibiya ka ciren ka sunna ya wajibiya ka silama be farla ka jiyala ko sunne wajibe ni tigila muka qala ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum as-sahra falyasumhu nimu gosugu alaka ayan min yesu wajibiya ka o yenni ayay alako faman shahida minkum as-sahra falyasumhu akoni mu'min sharia kalola awai fasude wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum al-hilala fasumu muntafaq alayhi ciiden fana ko hadisa sahalen kono akonna yesungalo kaloye ayesu wajma al-muslimuna ala wujubi sawm ramadanan adaa ala man wasatna silama bebbenaka ko sungalo su kera wajibi mugo ka anya mugo kalte min kote sungalo suniya ka wajibi iye silama de iye baligu ye iye hakilima ye ishigilelo ite tama shiraka ibeshe sunna balili pentila mimbi bale ka bo sunna sunni e ka wajibi ikasu awatila ni mugo poloye القسم الثاني الشغير فلا يجب عليه صيام حتى يبلغ موكلت قرنا سنة دمسني ثم واجبيات دمسنك فقط بالغيا ni مغمى بالغيا سنتي كواجبية بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الشغير حتى يكبر wani limadinin hatta yufiqa kiden ko kalbu korotara ka bo mugo sabaka te junubu sabe guduye mugo min be sino ko la ko kata wuli abe kuma munun ko abe ko munun ke kalbu te be sabe ay ko kata ko fulana ni demisen fitini abe min ka ka demisen yala junubu ko ne ala kuta wala kalbu to sabaye ko kata bali ko ya sabana fato abe be munun ke junubu ko munun ka ka fato ya kono fato ya wakati la kalimu korota la ka bo ka kalimu te junubu sabaye
donc demsen fitini summa wajibiyaka me doni to ko akanu ne do demsen fitini min be se sun koro anka bila ka sun kani sulla dege kani ala patul la dege kana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawimuna sabiyanahum wa yatunahum lu'bata min al-ithm yatalahahum an shurbi wal akl shebo tunkera ubu kademisen fitinu lasu no mabale ya no bese sun korobu lasu betanu ye misiru kono ni kongo ye mimi na ube minogo na kasira ube tilen ko fendo dilalendo shide do kadila ka ketilin ko fenye ubo do ta ka demisenu makuru ka sugula naye ka hakili bodumune ni jina ko patatibe shebo tumbeninke wala an ka demisen fitinu summa wajibuka me min bese sun koro amba nya maria kasu ube min yere suna yere amba bila kasu kura ni sun kate ani alabato kate me nanya do demisen min ni sun be tora la sama ambo bari sunna donc demisen fitini fulana fulani ye summa wajiba ko kata bali waya atamanse sabade chene musobe jera wala musobe jirini nani nai baligu ya kafo kayira hada madin baligu yara ataman se kulo ye munye al-ihtilam demiseni do che ache mani ba musomani do na ashugura ko ani che shugura ko ani muso jeran la waji bora la ube muso shugura ko ani che jeran la waji bora la baligu yara kilen ka hadisa ko so qusul jumatu wajib ala kulli muhtalim ako juma ko li wajibi e mugo kelen ka mugo mi sugura ko ni muso jera la wajibi borila mugo demseni na sugura muso jenyo ko yalla ko la wajibi borala sun kera ka wajibi abani ko yara ni ni foloy fulana imbatu sha'ri al-qasna do ba ko imbatu sha'ri al-anati barakorosi ni o bora mo min ne kera muso kera chena a barakorosi bora abali goyara bali goyata mo se fulana yeni sabana bulugu tamami 15 ni mo mi sera santani duru ikera muso ikera chena sera santani duru abali goyara alete demisene tunele alete demiseniye tuguni sun kera ale ka wajibiye ni ta man se saba min fule min ye celi muso be kelenye nununa muso be jidi ni nani naye haiduye kalobo ni muso mani min yaka kalobo ye abalu yara sun kera ka wajibiye donc ni ta man se masabati mima eye demiseri de sunta ka wajibiye ne na bise sun kuramba bila ka sun kurani ala patona de القسم الثالث والمجنون هو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام ولا يشق منه sabana fato sunte fato ka wajibi har ni fato sunna kuna ka sunte saha parce que sumbe hatagiya la nyini ngania te fatola ciden ko inna mal a'malu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa ako baro be keni ngania de hada madin kelen yemmi ngania de biye ngania te fatola ani ciden ka hadisa koso urujal qalaman salas anil majnun hatta yufiqa ciden ko kalmu korota raka bo sabai kono fato kalmu te sabili kaye fokata wakati minna bora yere karama donc sabana fato sunta ka harina sunna ate saha awa mure bota ka fana fato sunta ka mure bota ka parce que silamiya ka teklifuta aleka meni mu'min ka fa yede wakati dola aba yere karama wakati dola fa be dola wakati munun na ba yere karama be ulusu wakati munun ni fa bala ulusum binna kabwaka ulusum binna kabwaka minye mugo kalite sabana القسم الرابع الحرم الذي بلغ هديانا وسقطت تمويله فلا يجب عليه صيام
الالتئام عنه لسقوط التكليف عنه بجوال تمويله فاصبح سبيا قبل تمويله مغكلت نالنا مغمن كرويا من دو أتا يرك كلامته أكيرا موسى كروبا أكيرا تكروبا يا كرولا حكيلته كرويا من كيرا سبب حكيلي يرتارا حكيلته مغمن كرويا شيرا نيندغري ما سونتا كا موري بوتا كا سون بينا كا بونين كا موري بو بينا كا بوكا parce que tekili kuteni fana ka be komi demiseni sana ka balgoya donc mo min korola koroya min hakili tinya sunta ka mure bota ona ya soro to korba min do wakati udola hakili bina wakati udola hakili tala wakati munun na ka hakili bina be wulusu wakati munun ne hakili tinya na usunta ni ye mo kalte nani nai القسم الخامس مغكلت دورنا العاجز عن الصوم عجزا مستمرا كالكبير عجز مستمرا لا يرجى جواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه فلا صيام عليه لأنه لا يستطيع مغكلت دورنا مغمن دسر السنة dese mi a dumelen de bika ujura mi ni dese sunna o ujura intese ka wuli ni tigla mo fana sumbi na ka boka misali la chokoroba na hakili bere chokoroba fulo koroya fulo anko mi hakili tinyana suntoka koroya fulo na mi fulo ninye ikera muso ikera che na korola mi hakili be mi atese ka sumbi na ka boka sunte ninka ube bana be munu na bana dumule be mogo munu ma bana munu tese ka furake me tese ka suka faruka bana sumbi naka bin bana bagato suku bana ka pasko utese sunna me nimma korbi fure nya hakili be akorola tese ka su ube bana bagato mi bana ni ayere jigita la ko bana be furake bana dumule ndo anno ka tese ka su fana nunu sumbi naka bon nununka me nunun be mure boke Jokorba ya be mure boke na kada ye dongo do sungalo tile na bina kilo kele ali tilanje malo aba bo na sera kana sungo faraka kani na kada ye fana aba bila ni kalo banna pew ni kalo kera mugani koronto do be na kera bisabade abe misigine mugani koronto ka dewa ni yoro para nyugo ka tobi ube ni kalo kera bisabade abe misigine bisabane ni yoro para nyugo ka tobi ku wele kana ka sokono ba ni togo ya kula min kada ya boke na kada ya dongodo aba tabo ka di fantando ma na kada ya babila ni sungalo banna sungalo benna hakke mina go misina hakke dumni to be ko wala ubal ni nyamma for min tese ka sunna hakkili be ube bana bagato min tese ka so bana tese ka furake donc woti gila mo bana ni de mo ko duruna yulu kala halaye al-qism as-sadis al-musafir إذا لم يقصر بسفره تحيلا للفطر فإن قصر ذلك فالفطر عليه حرام ويذيب عليه الصيام حينئذ مغكلت ورنا تامد مغمن بتاما شرندك تاما منا بكيلو بيسكيبو تاما نا بكيلو بيسكيبو ودا كاتشا كيلو بيسكيه don ke bawu yemin ko tama ben ni mbo dagara ika dogo sallila dagara ika misungalola tama de minye tama ke min be kilo bisagi bo ba be kilo bisagi sampe sumbi nakabo e kona ka sungalo konona la me e kona bas faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddat min ayyam ukhra ala ko ni mo min banane do be tamala iye tile munum mi ka tama kono ko jate ni sungalo temenen ko sara karowela me tama de la hala sababe ale ka kola la hala kono ebe tama kono na me yire ya do bisi ka sukinto tama la ate torani de gusi la sema musunna o masu abede kelenye bolon ka tama kono e kasu ala yire ko wanta sumu wa khairu lakum ako akaso o de o maheraye tama demmi nya do ne sunna masu abede kelenye bolo e kasu juru kana tarikanna
isu juru kana karikan ala yere ko akasu o de herai tamadin to ya kulana ebe tama kono na ni sunna ibe degun soro me torati soro de ne degun di soro sin kono na la ekami jiden ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu an tuta urqasuhu kama yakrahu an tuta ajimatahu aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiden ko ala bafe na yen no yamin ke aw ya aka kan no yamina ko min na ta fe na yen mi haramu ya gula ko fe to mi ni ala yen mi ko nan no ya ala bafe ta kan no yamina donc ni mo mi nyaado ni sunna bedde gunin do sorala mi atin toro e ka suinto e kam mi ode kan suinto e kam mi ni nyeta madin kan la hala fulana tamadin kan la hala sabana e be tama konona na islamiya sharia yen no ya ke kimbe e yere jaado fana ni sunna ibe tora yere de sorala sumbe darura de lasima be tora de lasima e ka su o e ma haramuye وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ألا فأيره كنا يرجع حلاتما وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ألا فأيره كنا يرجع فغني عليهن بغض كتاوما تامدي نيا دونين سنة كنتو تامي يكونون نسوي بتورا لسما حرام يرجعسو إبني من إمنا نسونغلو تمنا يأتي لحكي منو مكيتو تاملا نسونغلو تمنا يبوسها بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعل وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. القسم السابع المريض مرضا يرجى برؤه له ثلاث حالات كالتي ولون فرنا موكلتي ولون فرنا سنة بنا بغتو مي اجي بالا كويكا بنا يبنا فراتي بني يرسو anko bana bagato qualité fula de anni qualité fulo ko katime bana min je furake ite se ka sumbi na ka boye ka ebe mure bode e men ni wodo furata min fula ni nye bana bagato de bana bala sungalo wakati la me ajibi bala bana imbena keleya sungalo konona na sungalo sumbi na ka boninka me ni ala ko faman kana minkum maridan wa man kana minkum marida wala safar fa iddatu min ayyam ukhra ni yeti le hakke bunum bi banayi na na yeti le hakke bunum mi banayi kono na kene yara furakera ale musa bana ba to ni jigi bi ka bana la be furake hari na kera sungalo fura sabade ulu yusoro banayi kono me jigi koni bala ibe kene ya iba be jurudeta ni kene yara ibusa ni bana ba to la hala sababa ale banayi la hala kolo ni bana bagato nyire ya do bana penna de menne be se kasu ate de wala se mate tora la sima wa anta sumu huwa khairul lakum su bashikala akaso de ma hera juru kana kari kana bana bagato la hala fulana bana bagato ya do mbese kasu mbette gunin do surala de mbette gu ni sunna mbette gu ni bana bagato e kana su imi anye tidin ka hadisan be ani alaka aya yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra alayin no yade nyinina awye ala magere ya nyinina awye ni yere ya do be de gulla shi mai bana bagatoro yimmi kana su bana bagato ala hada sabana ni bana bagato nyaado bana benna men ni sunna fana abin toro fana ni sunna sun bin toro ni bana bagato yenni ndo aharamu yara e kasu anyi ayam fo wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ikani yere halaki mala ko yere kana yere fa donc ni bana bagato min nyaado ni sunna sun bin toro sun haramu yara eka ikana su ibe juruta ni kenera
ibasa ninde mo woro fulana ashaminu alhaidu fala yajibu alayhi siyamu wala yashku minha mo kalite shegina haidu musommi na be kalobola ni musobe kalobola ube be bange jolila sunya ka haramuye na sunna fana o suinte minaye donc musommi be kalobola ube musommi be bange jolila sunte o fana ka hari na sunna te saha abe jurubeta ni sungalo temena ayeti le hakke mununke kalobola busara ube ayeti le hakke minke bange jolila basara ciden ka hadisa koso alaysa idha hadati lam tusalli wa lam tasum qulna bala qala dhalika min nuqsani diniha ciden ko muso fule yala muso na be bange jolila ube abe kalobola abe salliba abe suwa muso ko ay awa ciden ko ninde fule muso ka dina naqsidi donc ni muso ni kalobo bala atese kasu ni muso mi sunna hari nanni tile bini toranya tuguni ayele de tile ma be kalobo nani la odo suntiya ni sungalo temena ibasa muso mi fana ika kalobo tumbila ajora fajiri wakati ya soro ajora me yere bado itese ka ko ka be suguri do wakati me majoli ko ni jora me itese ka ko ka be suguri do wakati ma ewa suguri ke ka to hari nima ko fajiri ko be se ka ko basi to ni ka kalobo ko ni na jora me ima se ka ko de kana ko nete se ka sude paske ma ko tanke yere yado ajora isu salli wakati ni fajiri sera salli wakati sera ibiko cide sallallahu alaihi wasallam ba aisha ko janaba be cide suraba kam muso do ka fo nyogonya ani janaba be suguri du ni salli wati sera na be salli abeko donc ne fane ka joli jora har ni ma ko ibe se ka suguri du ni salli wati sera ibe ko basito me ka kalo ko ni to abela sunte sa ibe jurudeta ni de mo kalte sebe al qismu tasim mo kalte konontona المرأة المرضعة أو الحامل مسميني أبسين دي دما أبي مسكونما سون غتلا سونغلو غتلا مسمي بدين يسين دي أدما أكراسا أسيرنا أيرد كروا أبي أسيرنا دين دي كروا أبي مسكونما أكراسا أسيرنا أيرد كروا أسيرنا دين دي كرونا سونوا nunu be suntoye ni sungalo temena ubasara kuma jama nana nunu ka kibariala fuqaha ni doni ka bawo golo mi asahali ni minye doni ki bawo yubila tama de ani bana baga to ka konte de la ko tide ni ko hadisa sahale kono inna allaha wada anil musafir satan as-salat wa anil musafir wal hamil wal murdi sawm aw siyam arawahu al-khamsa ko ciden ko tamade alaye sun tilewate salli tilanje bi ka bo tamade ka tamade ani musomi be sindi demma ani musomi konomado ko sun wakati alaye sindi ka bo nununka no basa obe ko be tamade kidide tamade be jiruta to me ka sarade muso konoma fana asirana yire koro asirana dende koro ube muso mi be sindi demma asirana yire de koro asirana dende koro abe mi sungalo la ni sungalo temena abasara mure bota la kuma sahalena mure bota ka sara de be nuka ko mi tamaden to wani barbato al qism al asiru mogo kalite tanna man ahtaja ila al fitri li darurati khayrihi كإنقاذ معصوم كالقريق أو الحريق أو الحديد مغو كالتي تنا سونكونا مغو مني أدغراية سونغلو تلي كونو إيكا مي مغو وركا ضرورة قصو كومي مغو مي نا سنندو نا بابكا مي كنين تنغالندو كشي misali la suntondo nana iya soro ala kankisi tasuma donna silama dola mogodo tasuma ya mina suntoro yere ya do fana ninne man mi de ka fanga soro ka tasuma faga ka bonnina tasuma imbese ka jali ka fa silama sariya nya mariya di mai kan
ikatasuma faka ka bola ni sungalo temna ibasara ube ye mugo do soro aba fe kato jila yere yado ni beji na togo min ne te se ka ke sababu ye ka kisi toli la ji kono fonkin ka sun tigede isun tige ka ke sababu ye ka kisi ni sungalo temna ibasara ube iya ko ya soro kogo binna doka kogo fule ka binnin ka togo min ne te se ka sababu ye ke sababu ka kisi ka bo kogo in koro abada fonkin ka sun tigede silamya sare ya Allah daga ki ka sun tigede ika kisi ka bo kogo in koro donc don ke wa ko la haladera on pie munu be jamana kono ni mugo tora jela no bu wala ube ni tasma do na yoro min nu betay nu yere ya do pompion ya do antisi ka tasma ni tasma kulante ka fa fo an kam minna ya so sundoro kam yu ka tasma yo basi tula ube mugo do kule ka to jila antisi ka ke sabu kan min kisa bada ko an kam mi de ukami ube mugo do kogo binaka antisi ka ke sabu ka kisi ko an kam mi ukami ninde mugo tanne sungalo ko nala nonu kam yu kasa donc mugo munu be bara gelena silamiya sariya ma furdu di ko mugo kam mi bara kamade ko ne be ka balu nyini de be bara gelen de ken tete ka bara gelen mi sunke mugo chama be mi ko ne be demba ya balu nyini de la o tem mi ni daga mugo ye sungalo ko nala o te da roye ibe bara gelena chogo ibe sun dori ke bawo ya ira munu be bara gelena sungalo tile kono be demba ya balola isu ikata ka bara yorola ikaji gerira la ni yere ya do mi no digiri la chogo ya dola ibe bara min na nima mi ina kiri ube nima na na ke sababu ina sa ikaji hake do mi ko pe iki yere mi na tile tola don munu gele yarima ibe se kammi ni be se ki sobe ki kisi ibe kontine yere mi na sunna ni sungalo temere mu o do sara me be sumbira de ibe sude ni domi sun gele yara ima ni yere ya do nima mi chogo ya tala ibe mi ni hakke mi be se ki kisi ibi ire mina tile tola ni sungalo temna iba sara me ite se ka sungalo in koe ka suin toe ko ebe barala donc antum be nyu hakke jibe munu na waynu runde ambe ala dele sungalo timme ko nyuma ala ko no yanye ka pato no yanya ko no ani ala nya siranya ani dusun khalas ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين